Tuloy, timi preaching tayo. Nato jay future tense of God's Word. Nati future tense, pang future. Jaramidan to ni Jesus. Tikaduan nga future tense of God's Word. Adan jay finished work na, past tense the giant. Men, kan jay present tense, so jar aramidan na jay heaven data. Ngam adapay ti aramidan ang tumanan. So jay future tense of God's Word. Pang future. Okay. So naisuro ka na kayo, timaysa nga isang ano basta-basaan nyo day second coming pang future. Jay umay tumanan ni Jesus. Okay? Naisuro ka na kayo jay rapture pinapalabas. Nga na jay tiyor orayan tayo. Tiyor orayan tayo rapture. Kenda jay expiration tibiyag tayo dito'y body. So nga ibaga kiti elders may mayat pailaeng dadjay nuwang ka nga sigurado may mayat ti orayam ka rapture. Takas pangarigan hang ka nga na rapture dapat itigundaway mo. Ang kagpamarka ti 666. No pay adan tagmarmarka tata pero saan nga by force. But after the rapture, by force, patayon dati hang agpamarka. Dati ba ibang nyari? So data, han pala nga by force, pero adon ti nagpamarka tata. Kailangan maawatan duty future tense of God's Word. Amen? Now, numatay mo ti tao, kat saan nga na-save, awanan gundaway na. Ngam no, matay kat na-save, sigurado nga napan ni Jay, ayan ni Apo Diyos, napan ni Jay, awan mo tanan, maka ibabawi Jay. Pero kaya na Jay, no natay kat saan gayam nga, na isalakan, awanan, remedyo na. Pipian do adamang pagungar. Si, iso nga nagita ti papapanan tayo. Okay? Tandaan nyo ay, tapno, hantayo kumanga, maigagalot dito'y life here on earth. Kakikitaan tayo dito'y lubong, nakasla isuti, importante, unay. Kailan maawatan nyo? Nung maawatan nyo lang gamin na ito'y, sa kayo agbiag nga han nga materialistic, han nga worldly. Amen. Ngamnuhan nyo makita na ito'y papapanan nyo, tajay, narigat nyo may overcome ti pagka-materialistic. So nga, the Abraham, the Moses, ijay Hebrews chapter 11 nga riyay, handa materialistic, kasikit kita handa ti papanandan to ti masakbayan. Even dagiti apostle, handa materialistic, kasi amuda no, andyan to ti mangyari. So that's the teaching of the gospel. So nga ti gospel, past tense, present tense, and future tense. Jay works ni Jesus. Hallelujah. So nga ti, kaduan lang nga ibagbata ti gospel, jay finished work. Pero, ada jay future works of Christ. Okay? So, i-compare tayo data. The rapture versus second coming of Christ here on earth.
Ada diferensya na diay. Tinaduma, pinagmix na diay. May maysa ti second coming. At tinaduma pa no second coming ti amuda end of the world. Marunawan ti daga. Sada manan ibaganto no next, nga grain ti 1,000 years. So nga magulo, jay sequence, jay teaching ti last days. Eschatology nga teaching. So, isurok na do'y rapture versus second coming of Christ here on earth. Okay? So, naibasa-basa ka na kayo rin dinaduman about rapture. Pag kinuha nyo rin do'y, dito rapture, second coming of Christ here on earth. First, the rapture, Jesus coming for His church. No rapture, umay ni Jesus para ijay believer. Jay church. Okay? Tapan na alaan isudang. Okay? John 14:1-3 and 1 Thessalonians 4:14-17. And Matthew 25, verse 1-10, parable of the 10 virgins, and Revelation chapter 7. Makita yun dyan, na isurok na palabas. The rapture, umay ni Jesus, inaalaan the church. Second coming of Christ, here on earth, umay ni Jesus, kaduanan chay church. So, kitaan tayo dyan. Revelation 19, verse 14. Tikadwa ni Jesus, so second coming na ito'y earth, angels can dagijay saints nga na-rapture. So, basahan tayo ito'y Revelation chapter 19, verse 14. Basa. Okay. Sino na gito yung nakabado ti white linen? Believer. Okay. Sikaraya. Chapter 14, verse 5. Pagkumpiran tayo na doy. Tapnuhan tayo nga malito. Tapnuhan tayo nga maulaw. Okay? Sikaraya. Chapter 14. Basa. You will flee through this valley, for it will reach across the land. Yes, you will flee as you did from the earthquake in the days of King Uzziah. Then the Lord my God will come, and all His holy ones with Him. Yan. With His holy ones. Amen? So, magita yo, no umay ni Jesus no rapture, awan ti ikuyog na nga saints. Tapan na nga rod sunduan. Ngam no, second coming na dito'y earth, kadwanan day sinundu na idi. So nga, dakal ti diferensya jay second coming of Christ here on earth ken jay rapture. Another difference. No rapture, the believer makut up ijay eri. Makut up da ijay tangatang. Amen. Makita yung malanda jay, 1 Thessalonians. Pero no second coming ni Jesus ito'y earth, Jesus' feet touch the earth. Kita nyo ito diferensya na. No rapture, hanggang diso ni Jesus ito'y earth. Ijay laang.
iri jay cloud. So mabatan jay saints. Ngam no second coming na dito'y earth, agdiso jay saka na dito'y. No rapture, agdiso ba? Haan. Apa yung tayo sa sabatan, no umay mo lang gayam? Teka na yung ko ibaga, no umay mo lang gayam dito'y, kapalang sabatan ni jay, sana ka mo lang ibaba. Di aguray ka na lang. Nya? Isu nga, ti rapture sabatan tayo jay. Haan nga agdiritso dito'y. Pero second coming na dito'y earth, agdiso dito'y jay dapan na. Kitaan tayo dihay. Sikaraya matlang chapter 14, verse 4. Atrasan tayo lang di verse 5 tatay. Kitaan yung tapno, maamuan nyo dagitoy. Hanga pagbaknangan lang ti amuan nyo. Hanga panay healing. Kailangan nyo mo't nga maamuan dagitoy tapno, urayan niya mangyari ito'y lubong, anyo nga isukat ti salvation nyo. Never kayong agpamarka kini Satanas. Amen? Okay. Sikaraya 14 verse 4. Basa. On that day, see the sun on the Mount of Olives. Oh, kita nyo? Jay dapan na, saka na, agista, nagtakder ijay, Mount of Olives, east of Jerusalem. Diba, malagip yun na dyan, ijay Mount of Olives, Acts chapter 1, verse 11. Ijay nga na ipangato. Amen. Buy-buyaan dagiti disciple. Isu nga, ijay, verse 11, sino di tangtangado nyo? Kuna di angel ni Jesus. Nga napan ijay. Si basan tayo 9 to 11. After saying this, he was taken up into a cloud that they were watching, and they were no longer seeing. Okay. As they strained to see him rising into heaven, two white-robed men suddenly stood among them. Okay, verse 11. Men of Galilee, he said, why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday you will return from heaven the same way you saw him. Oh. Ito'y no second coming. Ijay Mount of Olives mo lang. Nga bumaba. Ijay mo lang agdiso, jay saka na. Mount of Olives. Ijay nga na ipangato. Mount of Olives mo lang nga bumaba. So, ang kayo mamatpati, no rito'y Pilipinas, ti bagbagada. Anda nga hindi kay kadwa nga rod piman, ipapilit na rito'y Pilipinas. Hanta yung mangkway day. Pero, the biblical truth, ti bumabaan na ijay Mount of Olives, east of Jerusalem. Amen. Sige, not sure na kita. Tapno makita yo. Talaga nga umay ni Jesus. So, ti pag-asan ti Christian. Amen? No, awan lang daytoy. Awan lang daytoy talaga nga mangyari in the future. Madikmatan ng tag-preach. Ha? Kumandidato ak na lang. Awan gaya mo't lang ti kaslap afteran tayo nga biyag. E di kumandidato ka na lang. Ha? Tauray sinaura ng ti biyag. Ngam awan kung anam adda na ito Isu nga, kayat ko pa iti mapan ijay. Ijay eternity, ijay sidong na Apo Diyos. Amen. So, ang kanak no papastor, nga nayaban nga talaga papastor,
Ti kuman kandidato siruon tayo. Awan lang karot ti mga saba, kuman di kandidato na pa lang. Amen. Tunukin mandidato na, napulyot namanan. Kasi, so nga na dyan advice ko. No dyan na ayaban nga talaga pastor, kuman kandidato na siruon tayo. Tayo butbutos. Tapan kiti agkasaba. Kama mo iti rason na gijay, nalaklaka ka makasabaho sa ulang dayta. Ha? So nga man mano, awan pa ikiti. Day tunay ang pastor nga naiban. Kita nyo ni Brother Eddie Villanueva. Haan nga pulos nga nangabak at pastor gawin. Ni Kwa Eddie. This 700 Club. Jay head. Pat Robertson. Kinmandidato na jay. Naabak. Awan nakita kami, kadagiti apostle, nga inbaga na Apo Diyos kumandidato ka. Amen. So nga, kailan makaadal tayo kada kita? Amen. So nga, no kuman kandidato kot pastor, hang talaga pastor retan. Or na-deceive. Amen. Okay, so, second coming of Christ here on earth, talagang agdisujay dapan na. Ngam no rapture, ijay ere lang. Sumabat ti Christian. Hallelujah! Next, Christian taken first. Unbelievers are left behind. No rapture. Di rapture, Christian ti maala. Unbeliever ti mabati. So nga, ado ti mabati no rapture. Di 10 virgins tupay, kagudwa, tinabati. Ayan na nga di ay. Ada ti pala di 1 Thessalonians 4:13-18. Ti maala lang no rapture, jay believer. Nga natay, nga si papamati, ken jay believer at that time. Ag-change si bagida. The spiritual and glorified body. Amen. Okay. Ano ay mangyari mo? No second coming of Christ here on earth. Wicked are taken first. Ti umun unamot nga alaan da, dagijay unbeliever. The righteous, dagijay nakalasat, ijay God's wrath and tribulation of the saints, pero dagijay naputo-putulan, nga haan nga nagpamarka, isudamet ti mabati are left behind. Righteous, when no jay haan nga nagpamarka, kini Antichrist, sumat ti mabati no second coming of Christ here on earth. No rapture ti mabati wicked. Tay saan nga na rapture, nga haan nga nag-obey. Ngam no second coming of Christ here on earth, ti maalang amununa, gaderan da nga, bandelan da. Nga tiluan ti angels, dagijay wicked. Pantayo jay, Matthew 13:28-30. Ijay second coming of Christ here on earth. Basa. Ang enemy has done this. The farmers came. Should we pull out these? You will uproot the wicked people. Okay. Then will go root together until the harvest. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds. Tie them into bundles and burn them, and put the wheat in the barn. Yan. Kitaan nyo? Nya ti magather nga umununa.
Yatigadaran da. Dagijay. Ruruot. Si itan. Weeds. Amen. Kung nandagijay agayawan, parutan mi ka din. Haan. Kano parutan nyo, mairaman. Dagijay believer. So nga, ang kayo nga gaganat nga paruton ni Apo Diyos isuda. Tano paruton na mairaman tayo. No apan nandusaan isuda, mairaman tayo. Kasparigan, dusaan na dito Pilipinas, ay di maragdakdakas ka na datayo pa lang. Alangan mo't piman nga, babagbagyuda, wano, mabandil da, kat datayo kat saan tayo maapiktaran. So maapiktaran tayo, no, sapsapaan na. So nga tikasana di ay, mauray da jay time. Amen. Agruda nga duwa. So nga dagiday wicked, dagiday weeds, kenda jay crop, wano dagiday, inmula tayo, nga good seed, bayam, ngagtubo na nga duwa, ngam intuno umay, ti second coming, umununa, nga maapit dagiday, weeds. Gather the weeds first. Iti verse 30. Ulit iti. Oh, you see? So nga, sabali no rapture. Tati maala, believer. No second coming, ti maala, dagiti wicked. So nga, no may ni Jesus, agpiasta ti vulture, ije bangkay da. Taado ti patayen ni Jesus ken dagiti angel. Plus da tayo. Nga bumaba. Dati bagbagat. Ano umay tayo nito, matito kadwa tayo ni Jesus. Alangan nga parabuya tayo. Ulit sa kamanan, ada dyan na isurat, ijay Romans 16:20. Nga patida tayo, payatan tayong tumet ni Satanas, ti saan nga mabayag. Amen. Hallelujah. Verse 20. O, kitaan nyo, under your feet. Dito'y nga mangyari da ito'y. Amen. Ngam no rapture, awan payatan tayo. Tangin mato jadapan tayo. Amen. So, dira dumahan na mailaslasin dagitoy. Umay kuman ni Jesus. Anya ti bagbagam nga umay? Rapture ti umunun unahan. Anya ti umunun unahan nga umay? Rapture. Jay umayanat ta ere. Maud-od-ulit ti second coming na ditoy earth. Okay, tuloy tayo, tapno makita tayo dagi dyan. So, ti maalang amun una, no second coming na ito'y earth, dagi dyan wicked, nga lumaban kanya na. Okay? No rapture, marriage of the Lamb and heaven. Amen? Mangyari dyan heaven. Tapno i-present na di church, kanya na mutlaeng kani Father God. Hallelujah. Makita tayo diyan.
ijay parable. Amen? Ngam no second coming na dito'y earth, war. Gubat, umay nga maki gubat. Revelation 19 verse 11. Basa. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and maketh a righteous law. So makita yo, umayto nga nakakabayo. No rapture ha nga nakakabayo. Umay nga bridegroom. Nobyo. Amen? Tay naalan di asawa na. Ngam no second coming, na dito'y earth, agkabayon ta soldier nga umay. King nga umay. Pumatay isunan. No rapture hanga pumatay. Tanubyo isunan. Ngam no second coming, pumatayen ta soldier. So nga do ti mangururay di second coming na dito'y earth. Apa ti kunay second coming na dito'y earth? Grabe ti mangyari. Karkaro karagiti unbeliever. Ti subyen na laang Israel. Dadjay irrevocable. Nga dan dagiti Israelites nga talaga nga masave da amin no umayon ni Jesus ti second coming. Ngam no rapture adu kadakwada si saan nga marapture. Maawatan niyo. Kailan maawatan niyo nagitoy? Tapno, makita yu jay papapanan tayo. Halang ada jay dengeg ka, tapno bumaknang ka, maagasan ka, dengeg ka, masolbar ti problema, kurang diyay. Amen. So, next, kakitaan tayo. Oh, hallelujah. War, no umay. Gubat. Hallelujah. Iti rapture happens in a moment in the twinkling of an eye. Mangyari da jay may salanga kiram ti mata. 1 Corinthians 15:52. Nya ti kiram ti mata. Kasi lang. Pag darkmat mo. Agkiram ka kanisa ka agmulagat. Ang adyo kiram ang say dasakit na yun. Agkiram lang kasi ay kasi ti rapture. Agasam paspas. Hallelujah. Pero the second coming na is slow coming. People will see Him. Amen. Slow. Revelation 1:7. Di ada-adalak na ito karkaroak na inspiran ya agbiag ti spiritual. Awan gayam sirserbi da iti lubong nga talaga. Amo tayo nga awan. Kamnuhan tayo maadal lagi to'y. So, makinunglong ba tayo? Ito'y lubong. Iso nga no bumaknang ka dito'y, ada ko mapurpos mo. Amen. Nga di purpose mo no bumaknang ka? Ha? Usaram kini Lord. Panasin nyo kaniya panunutan. Bumak na baknang ka, pagkatapos may rapture na batim amin. Nabano-banog ka. Nabukong kas kabubunan.
inabuse mo ti sarilim, ti puyat. Pagkatapos umay ti rapture, napanawam. Han mo pa nga inusar, kini Lord. What is the purpose of those things? Para sa inyo. Oh my. Kailangan ngagpanunot kayo nga nalaing. Ti unbeliever, handa nga muna ito, naisot pagsalsalot-sura, mawan foolishness. Kada kwara rin ito. Pero kada tayo ti makaawat. Slow coming. Sige, Revelation 1:7. Okay. So makita tayo, every eye will see Him. No second coming na dito yung earth. Pati di na di impyerno. Pati di ng duyok ti bakrang na makita na. You see? Pero no rapture, Christian lang ti makakita. Amen. Hallelujah. 1 John 3:2. Basahan tayo man mataday, the rapture. Only Christian will see Him. Kung kasano, nga makitan amin di tao di may sa kirum ti mata. Kat ijay heaven pa iti ayan na. Ayan ti ululap. Okay. 1 John 3:2. We are already God's children, but He has not yet shown us what we will be like in Christ Jesus. But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He is. Oh, we will see Him as He is when He appears. Amen? So, ijay nga makita yun the difference. So, ngahan nyo kung mapagpadaan ti rapture can second coming. No, kita nyo gawin ti Revelation, chapter 7 ti Revelation, tayan ti rapture. Chapter 19, jay second coming na dito'y earth.Ag-aasam na jay, from 7 to 19, jay napasamak ngay chapter 8, ingana chapter 18. Ado natin napasamak ijay. So, titotal tayo ijay, 7 years ti agwat, da jay rapture ken second coming. 7 years ta 3.5, nga da jay, 3.5, ti mabasa yu di Bible hanga 3.5 years. 42 months. So, 42 months, manodiyay, 3.5. Jay 3.5, isuda jay ti pang ibuhusan ni Apo Diyos ti gadsrat na dito. Mawatan niyo? Yeah. Jay 3.5, so, di pang protektara na ti Israel, ijay duwa nga prophet, nga duwa nga ulibo, nga isu na tayo mang protect ti Israel, nga no patudwan da, no kayat na patudwan, dumawat na ti apoy, no kayat na nga puuran ti enemy da. So nga ti, ahan kami nga ti adalan tayo, pero ipakitak lang. Ijay 7 years saya ti mangyari. Amen. So nga, protektaran ni Apo Diyos ti Israel. Ijay duwa nga prophet nga diyay. Ngam patayen to ni Antichrist isuda after 3.5 years. Amen. Kat agturay to ni Antichrist ijay 3.5 years.
Ulit ka, no rapture, kalpasante rapture, rumwar diya nga duwa nga prophet. So paggarup ko diay, tawan tinay diritso, no sino dagid jay, so da inok kini Elijah. So da lang tihangan natay, nga naipangato. So nga naidudulin kayo dagid jay, bumabadan to. Ket ni Elijah, ti dumaw dawat ti apoy, ket denggen ni Apo Diyos. Amen? So nga kabuteng da isuda at the time. Ngam rumwarto ni Antichrist, patayo na isuda, iwalang na isuda di kalsada. But after 3 days, agungar da marapture da. Oh, iso nga ada mangyari di 7 years. Grabe. Pungtot ti Dios ken Antichrist ag work da nga duwa. Grabe after the rapture. So nga awan kuma ti mabati ka na tayo no rapture. Pagabagakon di ay ulit-ulit ko. So nga hangkon nga basol. No tiyag ko na nakat. Da ka pala dito yung GMC compound. May ka palang makigimong. Kat kitaam kat niya pa, italtalo kayong agsabatan. Ayan na nga dyan kakadwata yun. Nawanan. Ay sos. Kasjay niya ay. Hantayo nga kung kunan mangyari nga tareta. Into no ada mangyari sa ito kung nagpaisugayan. Kitaan nyo na lang dito vaccine niya. Kaslahaan nga mabalin na dyan. Revelation 13 verse 16 and 17 nga i-control to ni Antichrist in the whole world. Pero na dito pa'y vaccine nga trials pa lang. Nganganin to ba yan? Di pa lang maputulan tihan nga pabaksin, nagungundang asigo dun. Hanlang nga makagatang, nga makabiyahi, di maibaga, awanan, handan nga kaya tagistan. Trials pa lang dayta. Di karkaron umay day tunay. Tenged mun, ti saganam numadim. So, kaslay, Jesus' name. See, kamapi kinayan lagi di apostle by the power of the Holy Ghost. Ngam ijay time ni Antichrist, awanan ti Holy Spirit karagiti believer. Kailangan turad ti pakinakam. Tan na-rapture to yun Holy Ghost ti mangi nga to. Ngin maton nagsugli. Kita nyo ni Jesus in mind. After nga naaramid na jay akam na ditoy, nga dapat na remedian nagsubli. Sin mo blat Holy Ghost. Malpas na mat akam na agsubli with the saints. No rapture. So sino ngayon mabati? Kailangan turad ti tao. Tatanto pa nga the Holy Ghost. Iso nga may kailangan marapture ka. Islo coming. Every eye will see Him. No second coming na dito'y earth. Pati dyan ang tudok ti bakrang na. Di ba na natay diya yan? Ada di impyerno na eh. So nga pati gayam na ada di impyerno, makita da ni Jesus no may. Ijay heaven, dito'y earth, ken ijay hell. Makita da ni Jesus. Every eye. Mata di impyerno, mata ijay heaven, mata dito'y earth. Makita da ni Jesus. No second coming na dito'y earth. Ngam no rapture,
believer lang ti makakita. Damal alayo? Ada ba revelation yo? Umumay ba ti panangkita yo ti future? Ada ba picture yo? Ay. Ngamno awan lata, sus. An mo mapicture nga da papapanam. So nga ure kasano kinagagat mo, gagatam ti Word of God. Ay apo. Ta amin to dyan nabukungam nga kunak. Mabatim na itanuhan mo yung sarki ni Lord. Tilang ka sa mga may convert itat, masangputami di heaven, ket through giving. Ngam no inpupungan mo, dadya inpupungan mo, iso ti evidence. Ngahan mo inusar. So no, kumatang kayo ti swimming pool yo, inayon nyo na Apo Diyos. Mayag langoy da pastor, ag meeting, dagiti Christian. Ket bawasak, tibayad da kasi. No, da restauran mo kasi manan. Ada lugan mo kasi. Ada balay mo kasi. Amin. Inayon mo ni Apo Diyos. Ayaw. So, minsan, pagbaga tayo dito yung no, kita nyo ni Pastor Park, kanya, Koreano nga natay nga pastor. Mamata kiday kasi umabot nga 5,000 di congregation na datoy. Ano tilugan na nga nangingina. Tata, tiyan muna na save. Ta, umabot nga 5,000 di congregation na. Idi ngay natay. Napan. Ha? Nakita na da ipagihan na hangan alpas. Awan certificate na. Adalang duduwa. Ti certificate na kanunga dayay, ti tinulungan na laeng ngagpalpalama, kenda jay awan kanuna ijay dalan. Nga innala na dekut na inpabado na. Siya lang tada certificate. Iso nga di pinagsublin pa lang ni Apo Diyos, kailakon jay nangingina nga lugan na. So mamate ka jay tapay, inaiturod nga ilako dahi. Kat nag-arami din iti, hana inar-arami diti. Wara-waras nan. Karag iti napapanglaw, si kinabaknang na. You see? Ay, narigat nga rod no. So ano, mayat no, ikararag tayo ta, agtagtag-inop ka man. Nga mapan kay jay ta, pakita ni Lord. Pipiyata tagtag-inop lang. Mamno ngay namatay ka. At saka mapan kasada ka pa'y hanga pinagsubli. So mayat no, da pastor nga may kararag. Amen? Okay. No rapture, Jesus descends with a shout. Amen. For resurrection of the saints. Denggan dagiti ay natay. They shout. Ket agbiagda. 1 Thessalonians 4:16. Basa. Sige, sabay-sabay. For the Lord himself will come down from heaven with a thundering shout, with the voice of the archangel, and he will trumpet the whole of God. First, the Christians shall die with the rise from the graves. Oh, you see? Ada shout. No rapture. Mali ko na, Toyan! Nga medya langit. Nagpukaw. Si angel. Plus trumpet. Ang kuhamuno niya sound na. Boop, 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 boop. Ano kasi ay?
Hangamat matay nga trumpet paungaran at natay. Amen. Ngam no second coming, no resurrection, no shout. Amen. Awanti resurrection nga na-mention. Kitaan tayo. Iday Revelation 19, verse 11 to 21. Okay. You are a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. Okay. O, dagiti white linen, nakabado tig wedding gown, so nga na dati na iba't patayan dano kasar. Amen. Sige, tuloy. From his mouth came a sharp sword to scratch down the nations. He will rule them with an iron rod. He will release the spirits of God. Oh. Anda ba makita yung resurrection? Awan. Amen. Ada ba agpukaw? Awan. Amen. So makita yun dyan. Sabali ti second coming nga talaga. Umay makigubat ni Jesus. Gubatin na gito'y kakadwa ni Antichrist. May walang na kita presidente, si general, santog piasta di bulchor, sutipakan ni Apo Diyos, kadagiti bulchor, ti bangkay na around the world. Naalayo, kurang di time ko nga mangibinsa-binsa ditoy, ngam, kailangan nga makita yo, nga sabali ti rapture, sabali ti second coming. Amen. Amen. Okay, ilas ko yung Hebrews chapter 9. Praise God. Hallelujah. Verse 27-28. Iti Hebrews 9. Basa. And just as each person is the same God once and after that comes judgment, so also Christ died once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. So makita yo dyan. Anya nga ditoy. He will come again, not to deal with our sins. Tada dyan first ngay naramid na. Dito yan second coming, pang future dito yan, saan nan nga apan bayadan, ti basol. Saan nan nga apan ited jay blood na. No diketin umay na iyagan jay fruit of salvation nga na-receive tayo. Amen. Tadjay to ti aramidanan. Ulita ka, with the rapture or second coming na dito'y earth, no second coming na dito'y earth, ti ma-save Israel. Kenda gijay hintil nga kinmampi ti Israel nga hanga nagpamarka. No rapture met, believer. Umaynan alaen dagijay wano fulfillen jay salvation
nga nakapromise. Saanan nga umay nga may crucify manen. Hanan nga umay nga kaslalem. Amen. That to the future nga ramidan ni Jesus with the rapture, second coming. Hanan nga umay nga asi-asi. Hanan nga umay nga ilansada manen. Hanan nga umay nga agpailansa. Tanalpasen ngay naramid na niya. Jay mang biliban jay naramid na, amang accept, ison, itag benefit, into no umay. So nga, anyo ako na yan nga second coming ni Jesus, karkaro na jay, second coming na dito'y earth, kat mayat. Mayat kadagiti Israel, kinjay saan lang nga nagpamarka. Ngam naunget, nakaslapan mang pus-pus, ti ubas, kadagiti unbeliever. Amen? The rapture, mayat lang dajay, jay nakaridi. Ngam delikado, kadagiti pabanjing-banjing. So nga habang hanpay nga umay, ag-active kan, papatimun, mapno ka ti Holy Ghost. Nawatan niyo? Amen? So nga hanga di no da problema, umay kuman. Umay kuman ni Jesus. May bagam nga umay, talaga nga sure ka. Ang umay kat kinmakapoy ka. Ha? Amen? No umay, mayat spiritual life mo. Amoy aglilinis niya po Diyos at before rapture. Nilinisan natin church. Amen. No makita yung the Revelation, nilinisan na the 7 churches. Ta, rapture di chapter 7. So ngayon may nakinurik-kuriktar, nagijay, kurang da. Mayat taramid mo nga madatihan ko akayat. Linmamiis ti ayat mo. Yan. Kitaam di nakatnagam. Katagripen ka, tanuhaan. Katak di pagsilawam. Nagita kasi. Mayat, ti aramid mo. Kuna naman ti siya. Unuhan, mayat. Takunam nga baknang ka. Baknang ti material. Kasyay. Nga badak kurang mo. Napanglaw ka nga talaga. Kakasyay. So kinurik-kuriktar na, tayo prepare na ija rapture. So before the rapture, i-correct na ti church. Amen? So nga i-correct na ti church. Kayat nang agbiagda kas kanya na. Sakbay ti rapture. So nga i-correct na dagijay teaching nga wrong. Korkorektar na dagijay sin ni jay church. Tinaduman o handa pa korektar isudan ti malinisan. Suda ti maawan. So manon tinawawan. Kat record da kat very bad. Tamadi nga influence iti church. Nawatan niyo? So ano korektaran da kayo tatani Apo Diyos na last days. Kailangan willing ka na makorek. Be teachable. Amen? Bayam nga korektaran da ka ni Lord. Pasalamat ka. Tayo prepare da ka, iti saan nga langanan nga biyag. Amen? Palakpak ka ni Jesus. Tumakdar tayo. Hallelujah. Let's pray in the Spirit.
Harabahaya. Undalabaha. Come on. Pray. Urabababahaya. Yendalalabasaka. Yendalalabasuko. Yerabose. Yendedidikia. Arabosoko labahande. Yendesike. Arabosoko ni. Yendekia labahaya. Yendesoka namono yasa. Yendarakonde. Yesekea. Werabosoko nama. Yendeseki. Ye yarabo. Yendasaka. Nadbayada saka. Yendekia labahunde. Yendarabosoko. Yerabahaya. Erabababasakan. Yendesikea. Yes, Jesus. Yes, Father. We are now in the last days. We need more revelation in the future. We need more revelation knowledge. Open our spiritual eyes. Show us the future. Oh, hallelujah. Yendarabose. Yerabosakada. Andaraboseke. We need revival also. In this country, Philippines. In this city, Baguio La Trinidad. In this province of Benguet. Cordillera. Oh, Rabaseke. Yendarabasakadaba. Yendarabasakadaba. Oh, we pray for revival. We pray in the mighty name of Jesus. In the revelation of past, present, and future words of Christ. Works of Christ. Tapno ni kasta may prepare kami nga gusto. Itian niyaman nga situation kat may sagana kami para iti last days. Andarobosekeri. Oh, rabababahaya. Oh, we pray. Tapno ni kasta nagito'y kakabsat. Ma-strengthen da. Iti biyag. Aduman dagidjay nga nag-give thanks. Prosper kami lata. Yes, Lord. Tapno may guide kami how to use our money. How to use our wealth. How to use our time. How to use our days and years in these last days. Oh, Rabahaya Roboseke. Oh, i-open mo the revelation karagito'y nga anak mo. Pakita mo ka na kami nga daturtulungan mi nga very, very important in the future. So, commit ko kin ka na gito'y nga believer. I believe nga nakatulong na gito'y nga mangi-prepare kadakwada para iti mas deeper nga panag-prepare. Salamat, Lord, iti revelation mo. In Jesus' name, Amen. Amen.